burom hai jing sisa kata ke jing ong juki kalong ke bak temnorim ka baar pila bahaban kli ye i ke mut yu ba pieseng ye ketuk RDA ke semar khatnyo ban ong ba ke jinon kam ye intrelang juki parti rilum ka balai kalong ba ngimla ban khindeu thala ye ki nongelam jogi ni ki atli ki parti ke HSPDP ngelayat san ku atli kisnem ke UDP ngelayat menta arpunyu tli kisnem te phin kali menta kasi ye kata ka bhab phin kali kam phana i namar ngi penne ye ka e ka bagi nongelam jongi na baro sikat tu kisnem kila ajing sekri ndu ngile ka hill state patter ter du menta kili ki atli ki parti rilum ki dai ki pajba ulo sene bolo borom ulo ai ka mandate ngi respect ye kata but ka question man ong ba ban withdraw ye kata ngasngau does not arise at all kamdon e bagen ban pensionori me kata confident jong ka RDA ban job ye election kadai bang UI number 1 ya ke jingkwa jong ki pajba ba ki parti rilum kin ya trelang bat kini tilang kata ke sur ke becam terus kata kabar pal kin the page ya ke mandate jong ke jing ai ka vote share ha ke election pula tap ngi ka atli ki parti ngi lakhain katno ke UDP kayo katno ke SSPD kayo kin total lang hangtu ngidai kita ki parti rilum wa pajba ul agi senia palat lailak ripusan hazari ka vote share ki ai hagini ki atli ki parti kamut ngiwi believe kamut ngingai bagatul ka vote share jongki ka kwa yangi parti rilum nang tapat ke jingdon jongki MLA bat ki MDC ru pi kumtahi te nagata ka dawngi ki atli ki parti nalor ke bangi penne ni pensa ya ke ei ketuka RDA ke sedang nadu ke snem arjar kan yuk pra apo ke jingelam jong Dr. Don bat i ba aden basamai baki ong baka spirit and letter jong ke RDA katan kami grilum bangin yo ya ke jing sne upai ba bangin yo ru ya ke jing job na ke jing kesan pai ba na kata ke dawngi penne ya ke RDA ni pen scam ya ka ni pen bahaya ka haringkat ke sur jong upai ba kibal ayangi hagani election arjar pula nak tak ada ong yong ni saling ya ka sur pai ba bat ni yaitre hang ni bat ni kermen ru pai ba ken ai ka jing san ya ka ke baki ke san hagani ka arjar pulai hangi ka atli ki parti dulu